Runka kine kya kana ekirukwera kandi obu tuliyo tuolekerizo kujaguza no kumalira wiki erukwera ogeno Easter. Gideon twakwachira sebo program simuka webere kuboruho. Wemnonga lake kasangachi na Chalte, good morning. Chalte na lake mwabigamba ilizanura kana orukwera. It's a holy Thursday. Tukatana kesa biteji ya holy week ntakusibizeyo. Koku lake ya gamba na ichiro mwiramizo. Tila mzerindi ndirugazi nchiro mrimbara Greater Mbara chiriko nare umbrevezi wa nkore konka twashuma toja kushuma hansi twaza rugazi arugazi cyacho Uganda tuino muburizi Sarongo gumisiriza nyenda tumwakire nanjo atuganire na mnonga akireke rwakana orukwera na mnonga mwikiriza iwo mukristayo ekireki nicyo kiya oshimukuba no koraki oshimukuba no twazota nebindi nkebe kama utasimu mbuzi Kenneth live atigoza yebare kama simu mnonga ndi twino mujuni Kenneth mujuni kando mburuzwe kanseje ya St John Rugazi insima rahanga mnonga ahabwa izoberi eryo rwakana orukwera kandi omukristayo rwakana orwo rukwera nurukuru mnonga kuruteka tekaho ahabwo burungi bwo kwikiriza kandi no gumiza mutwe esigira kimwe Yesu Kristo ambwene abishe mwena abantu barahanga abiyahangire Kristo gwatferira musharaba nabambwa nimbeshengereza ngumubeni wo mwakunda wenka mumutehamisho ganyu mumutehe bitekateko byanyu mumwehere kimwe ajunamagara ganyu ahakubizo bankeri erukuru munonga ahamagara g'ekikristayo ahamagara gabikiriza ahamagara gogo wena orukumanyangu Yesu n'umujuni ni rukuru kandi ryo kutekatekaho kandi tershemerire kutwazibwa rutyo nko kuwayenda abishemwe nambwenu okwenda kubagambira erizoba no rwakana rukwera kandi rwakana orukwera ntureba mu ebigambo byenjiri ya Yohana eshura y13 okutandikira mushorongo gwo kubanza no kugumizamo kimwe ntureba mu okurya cyakiro ya muheru nabejibe Yesu Kristo narya cyakiro ya muheru nabejibe kandi mukurya cyakiro ya muheru nabejibe aho ntureberaho Yesu ashitami nabejibe nubarya rero nguyamanya ko bunakubwe bushikire ubwo kurugayo akagaruko wishe rero nabwanyuma yo kumanyecho ngo ya yezerka bwanyuma yo kwezerka yazaca nabiro ya yezerko mwe ko munda yazaca nabiro yatandika kunabisentu mwe bigeri hazo mukunabisentu mwe bigere bakaba herze kurya rero yanabisa entumwa ebigere yasimursa ekitambare cye kiyabira yezirikiro munda nkakamanyiso ka rukundo kandi okunabe bigeroku kakaba kari akamanyiso kamwe ko kwereka ngo ariyo nabeza kandi okurya cyakiro akaba nabaraga ahabwo kuba kayahereze kukimanya ngo bunakubwe bwireyo ashemerire kugaruka harishe ruhanga witogwe idero yarya yaheza kurya yanabanabo yabanabise bigere yabasimuruse kitambare cye kiyabira yezirikiro munda nabwanyuma yo kuba yo kuba nabise kitambare cyo nabasimura dero ntorebo omushija Petero hati Petero ogwo Petero yamugerati waba noshoma umushorongo gwa mukaga ngo atiyo yahika ahari Simoni Petero yamubuza ati mukama wanje hona iwe kunabise bigere Yesu yamugaruka munamugerati ekindi ukora torukukimanya konka oryakimanya bwanyuma nambwene hari abandi abatakumanya uko Yesu yatusasiri akatuozya akatushemeza ahari ababikiriza umuntu nabasa kutekateka n'ubwenge bwe okumanya dera ketegereza kwashemeye kuratara Yesu apana ninyendo kizuke je munonga ayizoba nkeri omushaha nkeze zakasheshe ngo Yesu Kristo akakweza kandi omukweza nangwa harimo ikigambe kinde cyo kugira ngo akakunda abensi kandi yagumiza munabakundira kimwe okusiya hamuheru
mukama wita simo munonga okusyaha muheru aze kigambo cyo kusyaha muheru ni kikuru munonga nkimanyisa ngu toyine bugarukiro obwo kukomaho nogumana okunda mpaka nambwe nabishemu izoba nkeri tushemerire kuteeka rukundo ya Yesu Kristo eyatukundisi lera akagaruka akakunda begibe akarya nabo cyakiro ya muheru akaba nabisa akabasimura konga turebe umusigazo gu Petero namugira ati hona nyowe iwe Yesu Kristo okunabisa umushorongo gwa mushanju yamugira ngo Yesu yagarukamu namugira ati ekindi kukora toru kukimanya konka oryakimanya bwa nyuma rero mushorongo gwa munano Petero yamugira ati reka torina bisabigere ebiro byona Yesu yamugaruka mwati kunda abenta kunabise nituba tutarukwatanisa kunda abenta kunabise nituba tutarukwatanisa Gideon nyendo teka kigambo nkecho okubata kunabise Yesu Kristo nekitinisa cyayine rero ngu yabata kunabise biro kwatanisa tukugizire kuta tukuru abishe mwentu etenga Yesu Kristo okurebeka ngu twamwebembeza twaba hamwe nawe abo kuba we natugemesereza kwatanisa nawe konkitwe tuturukwenda echo nikitwerekera kimwe ngo magarago muyikiriza Yesu Kristo namureba hare nubwari hihi mukama wita simo munonga Kristo kumureba hare nubwagizarata hanga hari nubwari hihi ngutorina bisabigere bundi konka Yesu yamugera Yesu ngu yamugaruka mwati konda abenta kunabise nitubataru kwatanisa abishe mwentu etenga okwatanisa na Yesu mbiturukora byona nkimanyisa ngu tumwerembeze yaba na business yaba na makagitu yaba no mbana bitu yaba na mukazi wawe ningo mushija wawe yaba neiba yaba no munyabuzare naruto munyabuzare echorabe no kora chona orabo yine wena Yesu Kristo ashemeye kwebembera okukire bindi byona mukama wita simo munonga rero mushorongo gwa mushanju hurra Petero ekiyagarikiremo ahakiro cyo kunabise bigere nkeki ecyabikiriza bingi bari kugenda nabazamaramizo ngo abarisa babo baba nabise bigere tubari kuba nabisa bigere ngo bakwatanise naboje okuyono baba nabise bigere nkakamanyiso kamwe okwenda koreka oburungi bwa Yesu Kristo obu yakozere kandi nekigambo kiri ngo we akakunda bensi kandi ngo yagumiza mwaba kunzire mpaka ha okusyaha muheru hata nukwe nabarisa bari kwiza kora kamanyiso nkako omuringo gwa Yesu Kristo ngo atayayira amagara gawe hazo mushorongo gwa mwenda Simoni Petero yamugira ati mukama wanje cyabire kityo utana bisebigere byonka kureka nemikono no mutwe Yesu yamugaruka mwati owayogere tashemerire kindi kureka ukunabe bigere byonka ahabwo kuba abanayera wena kandi imwe numwera konka tumwena mukama wita simo munonga imwe numwera konka tumwena ekigambe eki Yesu kukigamba ahabwe nse nagira ngo numwera konka tumwena umushorongo ogwikumi na gumwe yajyango ahakuba akaba namanya oramurebye nico yagirira ati mwena tumurkwera mukama wita simo munonga mwenu oryomwe ombarukwera ningori oryendyarya endebya orukwenda kurebya Yesu nkayudo kuyamurebize namubumbatira namunyogera nkakamanyiso ko kuramukanisa dero yudahereze kororkwe nagira ati ora arebe nanyogera nabwo mukifuba nabumbatira umanyengu nuwogo ikigambo cyatugambira cyagira ngo imwe numwera konka tumwena mwena bishemwe nimbeshengereza ngo twena ruhanga atugerere mbabazi tubabarkwera konko bundi nekitaru kubasika omagara genseje omurigendo rwo kwikiriza ombuhangwa bwo buntu omuntu atura nashisha nambwe nsenyomo nyomu abazi yo sisere
naryaza umukumanya n'umutakumanya umukumanya n'umutakumanya naryaza kurenga na hatu wayetisi nuza kushanga hine cyo wakozere shana wabo tari kuvuga nabantu mbwena bishemwe ntwete ngo gumo misho ga Yesu na Charity narake nabonye umwazo basisere na Charity narake nabonye umwazi yo basisere konka abishemwe echo yitwe twena turi abasisi konke kituru kwetenga nitwetenga okuguma hari Yesu nitwetenga okuguma hihi nawe nitwetenga kumuto magara gitu nitwetenga kumwiciriza akagumana atwozya rero tukaguma turi abarukwera tutakabendi yarya nkayuda bwo umushorongo gwa kabiri ngo kuyahereze kunabisa abegibe yazware bizwaro bye yagaruka umwanya gwe yabuza ati nimumanya eki nabakorera eki nabakorera nimukimanya rero umushorongo gwa kasatu munyete umwegesa kandi mukama wanyu kandi eki muri kugamba nico ahabwo kuba nukondi mbwenu kundabe naba nabise bigere hazandi mukama wanyu kandi umwegesa wanyu nimwe kibashemerire kunabisana ebigere mukama wita simo mnongo nimwe kibashemerire kunabisana ebigere ekigambo cyo kunabisana ebigere no kugira ngo tusasarane nubaso utanabisa senyomo nubaso utanabisa rake nubaso ekikuru no kugira ngo tusasarane nakamanyiso ko kugira ngo hato muntu ogwe yayera senyomo kara kore kubi omusasiri Kenes kara kore kubi omusasiri atakora kubi ukaguma omwinire kiniga ikiniga echo nikireto mwirimo munda ikiniga echo nikikuretero tayera ikiniga echo nikikwiriza hari narahanga ikiniga echo nikikutanisa nawe ikiniga echo nikikuretera wakore bitashikire ikiniga echo nikirabanisa business yawe nikirabanisa mweka yawe by the way erizoba okumanya ngo tushemerire kusasarana tushemerire kunabisana ebigerebyo no kugira ngo ikiniga ko rukukigira nabwe kikuretera business yawe yago no kimanya senyomo ngo business negwa iwe rake no mangu business negwa manya muntu nayiza gure bintu agure bya miliyoni 20 rero akwereza sente ubundi harimo ubundi burukushagamu okiza umugarura kimwe cya kabiri cye bintu biyagura hati kimwe cya kabiri cye bintu biyagura nkimanyisa ngwiwe watunga rose hatuwe yago mukama wita simu kurece nuga kandi no basa kushanga onyigiro mushijo muka iwe mushija no basa kushanga onyigiro mukozo muka no basa kushanga onyigiro ndizo muntu wena hati echo chenuga chukuretera warabanamu abishemwe ntwetengo kusasarana ekigambo cyo kunabisana bigere nico kirukumanyisa omwativu wese namununga asa kutegita egishaha amazina ni Senyomo Gideon Tedias and Bulk Rugazi Church of Uganda aho murembo rambara omuri Great Ambara achidikonale oburebuzi n'inkoleti no mborizi Kenneth nanja kuteka na mnoga tukwere chiro cha Pascal cha Pascal tare nisabite G20 amande istamande omborizi tugamba program ka nkekaniseje kurgera izoba kweka achurchia cha Pascal na mnongo go mwikirizo go mukristayo akuteka kuruga kuhanga kuruga aheru yambara kwiza kushabira umwanyogo program jimehereza jimanye mukama wita simo mnonga abishemwe abaturikize abariyo mu rembo rwambarara nabari ahibarhona program yitu nkekanisa neshana konka program ezintu zikora twebembirwe bishop witu ba archdeacon abahure nitwa ababurize nitutebekanisa okurga omurayini tutyo torukubasa kwetebekanisa za wenka ahabo kuba ekireki nekiro cyango munonga kandi ekirukwetengwa ngo buryomwe akizemu akifiringe ahurira amagarage girira hiyi na Yesu Kristo nambwene rizoba itwe turi aba St John Rugazi omburiso bwa All Saints Church Great Ambarara Kidikonare Ankole Diocese haza omburiso bwa All Saints Church nuhona saba dikonari nuharu kushitama mbwene itwe turi omumbuga yoburisa nambwene rizoba ahasha mwenda tuza All Saints Church
ekimwe okunabisa ebigyere n'okurya kyakiro ya muheru ekiturukukoresa umuringo gwo kushembera nibatugaburira umubiri n'eshagama bya Yesu Kristo. Erizoba nabwanyuma shamwenda twaheza kunaba ebigyere ntuzo mu church twine mu service mbatushomere byahandikirwe harimo obusasi bwingi abo kuba ntureba nabwe umururu ka 23 okuruga mushorongo gwo kubanza kugendera kimwe nkagwana na mwenda ntureba kuba mutwire nibamubonabonesa mbamutwara owa Herode mbamutwara owa Pilato kandi abashija abo nabwe bakaba batine buzare bakaba batarukwatanisa konka Yesu Kristo okubambwa kwe kwa musharaba kukabaretera bagira ubuzare mbwe niwe torukurangwe kintu echo nikikuru kandi nyencha kare netwija kutambuza umusharaba ntuzo muhanda gw'umusharaba kandi ntuza kutandikira Nyamitiyobora omukasheshe shayibiri ntuba twashikireho tweterana twena tutambura nturuga Nyamitiyobora ye bishop atwebembire nuwarabe atwekorera umusharaba n'abandi abarabembe korera ntija ntutambura nturabo mu kizungu ntuza ombasipaka nturabamu ntwambuka ntutemba ruburemba road ntutambura ntuzantare ntutyo ntuzakacheka kandi emikoro nihera ahenderere nabwanyuma y'ekirecho orwa mukaga nabwe ntusiba ntutebekanisiza Sunday itwe ahanka Rugazi Church of Uganda aha Sunday ntuiza kucelebratinga narshi ntuiza kuzaguza ahabwa Yesu Kristo okutubambirwa kandi akazoka hate iki kigambo cyo kuzoka itwe nkitushemeza munonga ahabwo kuba niho tuyihira obusinguzi rero ntuza kugira service ibiri eyo ruzungu no runyankore emwe eyo ruzungu neza kutandika shahe mwe ne dakika 80 nehendera shahi 3 ne dakika 80 rero shahi na ne dakika 20 ntutandika runyankore kandi ntutekateka nguruhangara hamwe nitwe kandi ayenzere ngo abantu be bagira obusinge kandi baze omukireki bakifiringe shaha mukaga ne dakika 80 ningo bundi mushanjo nabwe ntuhendera services zombi zirimo kutwiza no kusima kandi harimo n'ekigambo cya Ruhanga hamwe no kurya byo kurya bya mukama witu ebyo kushembera mbwena bishemwe nitubeta itwenke kanisa ya Rugazi abantu beta uneji mwena nitubeta ngo mwije tukwatanise kandi twahereze kutebekanisa na hata abantu bariyomba tebekanisa nanye nintebekanisa nimbeta kandi aha Easter Monday turabataya yise saba deacon aha officially no kimanya owishemwe senyomo Easter Monday saba deacon nabari aha ntuba twino kusima kwa abakebezi nibahendera tamu yabo abo ko mukebezi nakora umwaka gumwe ntubaronda ha Easter kandi bagaruka bahendera Easter turonda abandi mbweno Easter Monday nukwe twatebekanise tutyo ngo bari abahendere basibure rero Ruhanga tukwase turonda abandi nababaraze mbakakora umurmogo izina rya Mukama kahimsi service ratandika shahina kandi erahendera shaha mushanju obwe twine saba deacon kana iza kwika shayibiri okurebe bintu bimwe ebikozerwa umwanya ogu rero nebinde ebiturukutekateka kukora ahabwo kuba buri mwaka natutayayira kandi kari kutayayira ashange ebikozerwe kandi kimuretera kugira ngo nabwamanye ebinde biturukuza kukora Mukama wita simununga Charity lake na munonga yo mukristayo ari hina no mwanyogu St John Rugazi Church of Uganda plan nari ntekateka wazura zabashahe munda chikasha tunina twaza kuzomu papaza mahoro nibindi kebyo umbozi tereze shara namno watsibura murevi katushabe abishemwe Mukama Ruhanga tatitwe obushoborozi bwona umunyambabazi tukusima munonga okutusya hakireki echo muhendo ekirumwo busasi konka ekitwihireho businguzi nambwe ninkweshengereza ngwi ahizoba nkeri ihanga lyawe ryona nensi yona nabikiriza bona obusaso bwo babamba shome bigambe ebyo ne baretera obusasi konka ha muheru nturebo obusinguzi ahabwo kuba Kristo akatukunda omuringo gwo muhendo ogwo muntu wena atarukubasa nambwe Mukama rukundo yawe ejo eyongere kuzomagara gitu ezomagara gabikiriza
ekitinisa cyo kigumize muri kirebeka na TV West nayo mukama ntongera kugihayo mikono yawe ngo bene wayebembera abahereza bona abarukhereza TV AG kandi na programu zabo zona zibezo muhendo kandi nzegesa abantu bawe rero ekitinisa cyo butosha kirebeke nizo berebe ryo mugisha kandi ryo muhendo utuzisuzo mushana gwawe ubingo mwirimo muritwe rero ekitinisa cyo kigumize muri kirebeka ahabwa Yesu Kristo mukama witu amina esha niyejo nga TV West tukuraganisa tukonja kuratereza Holy Week okwika izoba ririye rya Easter Monday obusazo mwaza kuba kirebeka amaramizo aminji gona okunabise bigere ko mugenzo nibakutana hagati ya sha 8 kwikasha 11 eshikumanisa ebikucyari no kona utunga omugake ncwire shahibiri aha TV West konka TV West nehinda kangaro mu studio lake kasanga chini na Charles baguza program ya Simkaza abashahi munda chikashatu na mukaga nasiganise nyumo Gideon al St John Rugazi Church of Uganda aho mu Rembo Rwambara wabare Gideon akandi no mburizi awe Kigambech program ni yegenyini twagitunga akandi nkokwekero around weekend erabane tamburo kora twakira kemu ahakiro ekia Easter akandi ubuno kujaguza amazu kagamuka mwitu Yesu Kristo obwaraba maziro kuzoka kurwo mbafu mwabale inywe n'abatugayisereho ntugumya ntuyensunge zigwansana zititwe na zitwataho kandi nizigire kizatuwongeraho na muno muni rubaira yeberwe indekaniza kokorwa n'etamburo kwetorora amaramizo agatarigamanaga aho niho twaza kwihirira tukazomuka humuro turagace ndije kubantu tugarukana n'impapura z'amakuru urupapura The New Vision urupapura Bukede nibyo birije kwandi bukurataho takarga program ya sisimuka Uganda mwetebeka nisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka Onti na oliwina etopo atopuka loza. Alright wahura kesongarako buri Sunday shaisha tunecheka wakahura kesongarako no hano manyangu Mr. Money Uncle Money Razak Banks the truck driver ni bana tahamu oliwina the katuterero omhangs witu and we see yes kwa ataka simu kwa ataka omukuru yego sebo amazina gawe agaba eri Ogun Razak Banks okuruga TV West niho nakuterera oli live TV West yes sebo omu program chamuka na sente hine message ayi watunga simu yawo mwami eri message na joina sebo message negamba cyo mwami eri message ne ya nature Quest Ventures aha mitwaro 50 wahangura mitwaro 50 okuruga TV West bare sebo eri kota shamerirwe neki kota shamerirwe shemerirwe munenga sebo okazana eri kotina matwenje nyenda pure ya karuru tera makaruru turi Ngweno tarindaho terasta bibira 38 star ishatu star 10 hash oyegito mukazana bugahati akarone kagambwaho buri hamwe Otaferwa muzano wa kushororu kurgomba Kigazi Universal Actors. Nokora cha. Burka einebizibu kongashi wabigonjorota. Eyabana bakwana nire kabandiyo. Bitu obwatuma mutabano wawe ngwashisha future yabangi. Iyo maro tasisiro wanje. Iyo maro yakurire sana.
Sasa ningaruka okuna tware niyoko nakukwata tokareba karatumina bakazibabira imwe nasigo munju yawe nkeji nentebe zirumu orukuriye mbutebe abandi bina bakazi 8 barya batebe kine nyonyine tubiri kushorya ubonotera ndo owakuchororu nugwo muzano ogwotasheme kuba noferwa ahabo kuba nugutwegesa binji nugubago ruhobo rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabasyo kandi gwisha kugaruka mu rwa gashatu no rwa kana shahe ikomezo mwabasyo Ini nikakutumira ngo cyacora mwana yongwe niko kwaje muzara bakaba kumera ngo mutwe tenkaruka hanu yantino ko mwana ninga kwenyena Otaferwa mama nuko kusana mukwana agiro misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka nkakire yabasuka bana yiwa kandi cyito kikoka kandi suka buri kubana arebo mwana we nana isuka umusayigu yagira miso nukureka nasesha abukureka ngumwana we yagira miso nukureka nakora kina akora utaka keba kandi suka mnyana wanje Mark Janti activist ni hinda buri saha emone cyeka zo mu abazi wagira miso kandi tandika kuri jimonoka isuka kandi isuka ngono za kwene VJ Rama until when can you hide the truth isuka kandi VJ Rama the fantastic mafras kwantu makani mbera buri cyano kwa ukozere bati ekibi bukora polisi no gino miso nukaga no njya koreka no utina munyana wanje ningamanti ekitu bachoka ako teno kwano kafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist ni that oh emazaz guilty Okay, wabale mukahumuro akande kayire kempapura za makuru kwantumanya makuru agaruko bagafiro munsi ahamno muhanga liona iliyo notorora injakareka rukeno kandi ensonge getsomere kwa tugikwikiyaho okora mpapura zaite zikwa tukuretire na muno New Vision 12 nabukede siringi 10 ekyo toina kuba nokia buzabuza umyano wange urupapuro rwa The New Vision narwa shirinje 12 kandi amakuragisha makashesha kerizoba ibiro bibiro kwezo kwa kana na Joint Government Plan Staff Law on Foreign Funding Government Plans Staff Law on Foreign Funding amakuru garwaha think manyeje twaza kucheza buzuba bamba manisa tihache nyine so kwenda kutandura je jakwa nozo mu rupapuro mu ndomo no yetegereze kiba kuchezo kumanyisa then hano Bajant Mayor engineer fight over traders eviction from streets mayor and an engineer they fought over traders eviction from streets uremje no misho omundembo ziti za Uganda estari zimwe na zimwe harimo rwa Kampala na Mbarara na handi so hata ababo babirwaniremu meya we Kibuga hamwe na engineer so amakora go garebe no ija kwa no cenga ekirupogaho aha myaka 80 itwa sya nka Vision Group New Vision eri ku celebrating emyaka 80 ijo mukatoranturiya zake kaha mukutuna nahandi kandi ryo mwaka go gwa 80 Arua Bishop Barnes XMP from church events when was that abukaburi bashijamwe Arwa Bishop akabaninga XMP okurga church events as gender measure that is New Vision at 40 years. CDF appoints new defense attaches nindana biba bitahwaha basa kureba abo abasya abo CDF appointingre
new defense so far okubiyemerire. Then bakujang there is over 120 tenders offers ziri Living Water International harimu WFP, I think that is World Food Program, na n'ezindi nyingi basa okutunga tenders omu company ezo eziba kuteraho ahawe ni makasente kawe kache karinganire. You can easily grab yourself this paper and you see how you can go about this and you get a tender for yourself where you can make some small money. Entasya ya buri izobo takajete yo kuzana kandi sente ndiye ine kuba nekora endijo nabo cyo tungora papuro rwa the New Vision. World Bank pledges to fund SGR project. Jeni njangu nebya railway. Yeah, standard gauge railway. Indamba Jantu World Bank is pledging to fund it, to fund this project. So, neya Uganda nintekateka social mahorebe okutoa kubasaganyirwa omukasenta akakorga omu World Bank. Omani chikuru mnonga okubasa kutunga railway ikatambuze bibine kwa mbetamburura aha rugendo orwegari yo mwika. Ask URA Commissioner General what documents are required to clear goods. Burya how to azom business shoma mnoja kwa noreba documents chi ezo ine kwa no hayo okujanga ibintu byawe ebiro babirjara hero babirjara munda tingma yikwambirga yenyine konkamba koreka ngo ine kwa no clearing ibintu byawe or either bikutaho mwihanga na okumutira numara businesses ziri kutambura. Pass O level, there is some biology inside generation nganguru munonga bw'abana bitu aba O level ntubajera yo kuriya tubihira yo kuba kubuza then no kuba kubugarakamu so mwana oshangatine phobia examination kandi abanamanya approach ya every kind of question. Then abana bahika abana tubakidabura no abuke mpapura z'amakuru ziriyaha ntubateka tekera ayishimira bashomesa na nito baziro mukatuguma ntutera ntugire kitwagezaho nabo cyo twakenda umwana okudabura. Papura with the New Vision this time bakoretera biology ahabwa O level. Harimo ebyemizano tinkona nabyo birecho gumaho noreba konka abuka bakunde mizana ni mangwe mu rubinji. Get updated with the New Vision mu comment section zanyu abante bagambire bahandikire abebere mukani yo ndakwandika mu papuro wa the New Vision ni wotunga copy yawe oreba pages ezo you will get directed. Chobtunji charity aha papuro wa the New Vision nokwena basa okurukusya hontyo norwashirinje 12 nyikiriza ntambutya misho ndebo busere ndebo wa bukedewe nagambachi. Okay, kaire kabukede kanaye kire aha katalo gitungira siringi 10 zonka nuko omanya makuru nyamwingi agara kuba gafire omwihanga aba family zabatwalibwa Russia bawandikidde nabanja amakaru family zeza baina abantu baba babihabihiruwe okwiho omwihango kutwara omwihanga ya Russia ngobo ne banezibwe emirimo kandi kwikiyayo bakakwasibwe mundu ngunabo beterire nduru omwa Prime Minister Robina Nabanja. Ensonga enkuru hakuba no mahanga nka Kenya nabo bambetere nduru abantu babo bakabihwa banezibwa sente nyingi bamalira batuirwe ha frontline hagati y'otawa Russia hamna Ukraine tukorona habaho ninyikiranganiza hagati y'abakuru abiyangeri ya Russia hamna Kenya akande ngwensonga igesobole kubaniye koma eyo kurora abantu babo mbabihwa na mahanga gandi mu Africa okusigikira level of poverty turoho nengeri turugunza musente na munomune zinya kuyungura ino yo bakumugambira wikiyemu nuje kubona ukora miliyoni zangu ka 10 atana hirwa amalira genzire kandi kunu bamutuyira mu rutaro somo itegereze somo itegereze bukede kirokenu rega kuretire enaku no bujune amakaganu obugaro mu kayire kano abantu babo batakiya barora. Trump alabudde bwayinza okukigala mu mbeera yonna embukwa tarutaro page ya kabiri yabukedde olulyo ngeno maiso Israel, America, Iran akandi ensonga zino zirumu. Minister ayanjudde budget enkakali
juka tuolekerizo kuba ntusomewa budget kandi omwaka 2026 wiki bakaliso liso batireyo kandi eriso ba tuhereza ukiki ekisoboro kwanikijo mu budget rundi ambalire nshaka yo mwaka ngugun bei ya mafuta omwenge seminti nebuto ya kulinya tera mwakasani yurwe no yombeka seminti amafuta automatically nagaletereza bonne bindi byona okweyongeraho abanyubo omwenge na muno turuga bagunywa bonka bagusubura nebindi nago bagambe bongizeho kandi ono tekena cooking oil akautu ako nako bakungize sente kandi omu budget ituolekerize etadde omusolo kubayimbi ne bannakatemba byona bira page ya kana eyabukedde kerokeno system mpora songa yezu tinkwetaga ondole muno abayimbi ne bannakatemba nenye mwetungire bukedde kerokeno musobole kwa numurora nsonga echo kushoraho cyaba kiruho umuntu nabatine shonga abo kubukushashura umushoro n'ikirungi akuba umushoro no gubasa kurugamo kubasa kuyamba ihanga ryona nyimba ntakuyambire direct konkamba nakuyamba kora biro musenteze kizakora ahabwitwe twene kureka turashanga inshoroza yago ubundi nehiketahira umuntu ahantuma kushanga kore wakora bani maranke bebyo vire bitkubantukora uza kushanga nkatike buri ticket bagiye shinje nkar 18 hazo shanga wotira hankomita hati njanji manyisa ngo expenditure yuwazamo ahabwe bindi byone be wakora neyijerenga ekirare sente zo wakora batakihireho umushoro kana n'umushoro bagaraka bagwihaho atoshanga cyakutahirira munonga nkakogire ngo kabakaringanire kakuzo muri ece cyo kuba wakora me I wouldn't be having any problem. So message yegine ruga harukwatwaho kanegenda hali urukuba na kwatwaho mwamazima leka kabe karinganire habo kuba amazima yagambe 15 lese kivuru cya 15 15 noje kusanga hasaidi yo musoro ntajaye 10 yezo ibiri so ibiri nikimanyisa humu sawa naje kwasigeze 10 yezo isatu hati isatu okuteka ko sezindi aba bounce bera myanya bakacankaya ruwo kwishika myanya ntubara hangumi isatu ziri ekike muno so kusanga sistasigayize yo sirinka 5 habule mutogwa muntu nikimanyisa nainyo abarukwana mukwatu wa musemeri kutera tochi mukamanya kandi engereka yo musoro ngugunu kandi ko ebintu bine bisoro kwa mtambura kurungi batugaraye muguri ogwo mutu ogwera mbere bayijaga barora bagambe nankunwe akaduka ke kamuzinga balba in the phases bayijogo kubanza barora emirime yo gukora bagivaluinga bagambe onu asokuba na asobora kusasura sente ziti bayita think kugumya ati yankorege yo gereke kyaroho hubumba ikaro kuma offices barakachayi bachomba gamba hati nizija kubisatu nuko hati yoro rabo tahize mu 5 nuje kwekose zawo ziri ezindi okasigaza akora bosigayize bayita yankoregyo ntutaga nayo mu reviewing nuko kisobole kuba mazenda review ushikena cancel na ene kubana cancel tuzombya mbya security yawo harimo nema ya security kubaguza kutuhikaho cyo too much so ntubasaba abakuru abarkwatwa tuturagire nutsaba ngo nkorege isobole kuba reviewed akande nuko buri yomo asobole kwegondeza mu ihanga alumbye yari muganzi we namuyira acidi byona birimbukedde government erese ebibonerezo kuba nabyabufuzi abaleta sente z'abazungu nayo funding yes nainywe enkolege mbaje kwamba gikwatamu utsoborore ensimbi ezo nziruganka so sineha ensimbi zino zijya kwingura ine kirukungana ziti niziruganka nebintu nke byona noja kubisanga mbukedde keroken study materials pass POE P6 hamna P7 biri omo bukedde ya kirokenu somo itegereze kandi ogigure no mwana na muno hati bala isomero kandi bolekerizo kurebgezo bitali bimwe kandi ebyona bisobora kuba nebe muyamba
obwongo bwe okuguma kandi anasaza atakugarukira nyuma. TV Wesnehinda no tuli dakika ziri 55 wetungira bukeda siringi 10 geno mu supermarkets, streets, bookshops na handi kandi osobole konoma ya makuru nyamwingi aganyakurumo rundi agayizira mu kerokeno kandi yobo no erindera omukumanya 56 nawe bare kubokya na yitwe akande ntukusaba ugume mu kayire kan leka tugende mu kahumuro twarwo mu kahumuro ntujya kwa ntugaruka na program simuka tungere tugende mu maiso na bindi nyamwingi tukuretire mu kayire nkakana amafuta gatemba ninhera tikira amafuta honka akande amafuta nga driving abingi obodo uratuma mukatale nakwesa tuzomka humuro nebindi esongezuruka tujye tusivazeho mutabwo omukazi kakugirenda nangwa actually atakagizirenda ntumugira ngu amiro bujumu bwa folic acid buri mukazi mwena oriyo narondenda ntugira ngu wotajya family planning nchaji masa ngo esha yona nuza kugirenda mwe ntugira ngu otandika kumira folic acid at least emyeze ebiri utakagizirenda so yiro kugaruka mwishagama nabwo ni butanga oburema omubana ezo tukweta club food ezo abana bari biti then abana bari kudusagwa binamizi ningashebigo ebizimba ha mugongo folic acid negendereye kutanga echo konka no mukukikora nabwo neyamba kujachi okoresha gama so hatito abakuru twinde kuba tuzitandikira kemyezi nkanane no emyeze recommendation emyeze before takagizirenda so buri mukazi wano utari kosa family planning chikumaza ngo shayo nenda netahamu ichunjana amirachi akajuma ka folic acid then kakugirenda emyeze 3 yo kubanza neija kuguma folic acid nitwija kongeramo iron yarenze myeze 3 abo kuba folic acid neyamba omukogwa ko mwana ogwe omukogwa kurunji so nico turi kujeta agira atakagizirenda nenda ekirinto so ejo myeze 3 kara yagiye myeze 3 twakora CBC ranga tukashangesha gama erya hansi 11 ekituri kuja gukora nitwija ku muhobujuma bweshagama kongana bwe kubireta kahikiraho mpa hitakashumire nabwe still kadje mutwagishanga ari 13 ntwatwine ku maintaining so ntekwa kwa obujuma bweshagama kubuza ngo kabanyetanga uko atingara yago mutabuhiye tujine no batajine obajine batajine so nichimanyisa ngo aine kuguma ahabujuma bweshagama mpaka esande mukagaziri actually binji ribakira kuja ngo yamara yayika kuzara obujuma bweshagama rekeraho inga nyine gumizamo even after ideally ekirungi ngatambuka no kumira obujuma mpaka emyezi mukaga abwo ishwe nubwo kubotinenda oriyo noyonso mwana ebi byo kwetaga konso mwana nabyo nibyetaga ki ekirisa cyango so obujuma bweshagama nabwo no bugumiza mpaka sande mukaga orugiro mukuzara then ninharaba abakazi bona ntubahereza fansida okuruga sande 16 that is emyezi 4 mpaka kuise sande 36 na emyezi 8 twaise mishoga emyezi 8 tukuma folic nanka fansida jintu jabu rikwezi tugenderire okugira ngo omushara atafuna malaria in pregnancy abo twagurebera nyuma abo ko yafuna omushija yaba inenda niguza kumara mweshagama niguza kuteganyisa omwana nagwo gwine complications nyingi then twino okuduwaminga okha ombazi gwenjoka ntugwa rimwe omukazi yaba inenda so at least esandi umyezena paka kuso myezi mushanju tubasa kwa muki umukono gumwe konka abachara baryokwe na muno muna bari kucira kurya imboga zitatekire akote bitakuringanye
kiba kiri kirungi okutunga deworming tablets ningashi okwita enjoka buri myezi 3 rero nk'aba bina abana abakirya ishomero n'ikirungi buri kihumuro akanoretamu etamu n'emyezi 3 mbwene mu kihumuro rero ngo ahe abana umubazo ogwe ogendereye kwita enjoka yego yes okay kantahura mu kitiribita we bari atakitiribita no bushera bwo kinyankore so bushera bwo kinyankore ogwe bwine iron nyingi bwine iron nyingi nangu ni fact omukazi yaba nanywejaga yo yekitiribita nubwo kwa buryo bushera buwahoramu akamare jagage emwe buri izoba nikimuhwera okugira ngo nayanazo mu mitwe takuza kuruzinga munonga ubwo kwa badi abana b'amashomero babatangiye kusoma mu mitwe abo kwankizire kureba abana b'amashomero nibija kuraguza no shanga najo munonga omwe ikana faintinga nanga sho aikana kugaruga mweshagama yananywe ekitiribita kanywaje eshagama nane yongeramo yanarya ebyo kujye bya green vegetanka emboga za green yes nazezo nizumuwera kugira ki okugaruramu eshagama okay yes hatito doctor twine go kwanoga emboga za green twine bishake bindi ebigwambye shaniriza eshagama nangwana na beetroot na konkatiremo turgaha tugize tubyakira tubiteka tubinywa ngo nturonde shagama tugire ngo mbeno ihiraho dodo na nebyo bituteka teka nabyo basa kuba byineka elementako na beetroot njukwasireho beetroot taine shonga abo kwine muka vitamin C aza vitamin C jo ne kwera okugira ngo aya ne waria ebase kuzo mu mubiri konke bishake bindi twine scientific proof konka ntumanya ngo emboga nke ebihimba yes fish enyama yes kuko mugambe nyama tikumanyisa ngo wajire ndo genyama buri zoba nebihimba nebikora ati kwenda ngo bashiza baza pressure konka nakanyama kijamu ni karungi na fish yijamu ninungi munonga konko rero na emboga za green tuwazebwa na fruits bijuma Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka Onti na oliwina etopo atopuka loza. Alright wahura kesho ngarako buri Sunday shaisha tunecheka wakahura kesho ngarako no hano manyangu Mr. Money Uncle Money Razak Banks the truck driver ni bana tahamu oliwina the katuterero omhangs witu and we see yes kwataka simu kwataka omukuru yego sebo amazina gawe agaba eri Ogun Razak Banks okuruga TV West niho nakuterera oli live TV West yesebo omu program chamuka na sente hine message ayi watunga simu yawe omwami eri message naje na sebo message negamba cyo omwami eri message ne ya nature Create Ventures aha Mitwaro 50 wahangure mitwaro 50 okuruga TV West Eri kota shamerirwe neki kota shamerirwe shamerirwe munenga sebo okazana Eri kotina matwenye nyenda pure ya karuru tera makaruru
Ngweno tarindaho tera star bibira chatu na munana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akaroni kagamgaho buri hamwe. Tandikisa bakurunji na simuka program aha TV West. Twegiteho okurugo rukubanza okwisiro wa katano okutandikana shahe mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji. Imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utwakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho urukubanza netubane tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe. Urwa kabiri nitubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabyimishuburo ne sente ebyakubasa kongera mani omurugendo rwawo rubukozi. Urwa kashatu nitubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yito mbuteka hamwe no kugonjora inshonga z'amaka. Omuntu okubowa mani ningashi umunyeto kuburyo wo mani izina no ryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo ndio rukweto wakuzi. Urwakana nituganira by'ubutegetsi hamwe n'ebitwihindurize ebyakubasa kwindura ihanga ryito eriri kwesimisa. Kandi urwakatano nitwendera sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanegashemeza. Twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe. Twegiteho aha programu yareba hindijire ahita urugo bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza ibiroto byawe. Siko nabenire bantu kandi tegatika ngo uza kushwera nabasa kuba nanga ko mwikuru aineke mwani ni expectations zeze nabenye mukana abana ekeri yo kujya mu shwe bo musheja okutina rahanga. Natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunge cyo barakwenda. Ituntu twatugamba urungereza. Mazima. Excuse me sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niwana huririre headmaster yemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Very good for. Yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no kuntu abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart bakabajwara bashomeza bitu bajwara impare ngufu na za stocking ndengwa za kaki. Abajenyi bitu nubabana batuganirira ahabinte barabiremo kandi nubababina no bahabuzi obwa kubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe. Ranga kandi eto munsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kuferizoba abandebire baryagambaki. Reba hindijire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga. Otaferwa muzano wa kuchiroru kurugomba Kigazi Universal Actors. Nokora cha. Burka einebizibu kongashi wabigonjorota. Eyabana bakwana nire kabandi betu obwatuma umutabano wawe ngo ashishe fike yabangi. Iyo poma rota sisiro wanje. Iyo rota yakurire sana. Hasa ninga okuna tware niyongo nakufwa. Toka bagara tuna bakazi babiri mimi. Nasigo munju yawe nkeji. Nentebe zirumu. Orukuri mbutebe. Abandi binabakazi munani. Baryaho batebekine nyonyine tubiri kushorya bono terendu. Owakuchiroru nugwo muzano ogwota shime kuba no ferwa ahabo kuba nugutwegesa binji. Nugubagoro hobo rwo kubanza no rwa kabiri shahe mwezo mwabazyo kandi gwisha kugaruka mu rwa kashatu no rwa kana shahi ikomizo mwabazyo. Inye nikakutumira ngo cyacora mwana. Yongwe ni kwa cyangwa muzana bakaba kumira ngo mutoke. Tenkaru kahanu yantino ko mwana ninga kwenyina. Mama mama Otaferwa
mama niko kusema kwa nagira misuka naza kuza kwetonda na buri kimwe cyono kureka ngakire wasukubana iwa kandi cyitwe kikoka kandi sukaba kubana arebo mwana we nana izuka umusayigu yagira miso ukurikana asesha abukurika ngumwana we yagira miso ukurikana kwa kina akora utaka kebwa kandi zukumnyaro wanje mari kujanti activist nihita buri saha emone cyeka zo mu abazi bagira miso kandi tandika kuri timonoka izuka kandi izuka ngono za kwa ni VJ Rama until when can you hide the truth izuka kandi ni VJ Rama the fantastic mafra story kwa ntu makani mbera buri cyano kwa ukozere bati ekibi ukora polisi no gira miso nukaga no njya koreka unotina munyana wanje ningamanti ekitu bachoka akotone kwa no kafera baketa emazaz guilty like how these people have helped you goma activist in that oh emazaz guilty Wabare ocherni twa program ya sisimuka chiricho butundi charity nchinera ke kasanga kia keke dakika ni 11 izari ngumshaya kabiri omwizoba eyorwakana Holy Thursday orwakana orukwera atukurebera Yesu na nabisabeje abejibe bigere abanarya nabo cyaciro yahamuheru ebintu arukwetebe kansizo rugendo rwaberukiriza yo kuguma omagaraje itarwa muretire yabasa kutujuna akatucungura kandi tukabasa kuba abahurire nabwo eco twongere kuryesimiramu twongere kuri kuryegezamo tukaruhurikiriza tukaryeza kandi rukabasa kugira ryamanyisa hamagara gaito mbene kanya sije ni mwokwe ukundi kubara hanimwe ahamuna marwa zabia spirits nebindi yabirugendera mu category yegyo niyo aho no turugendo maiso kurantanuraho yitwa hamna iwe twongera kubantu kaguzane bwaguze bitalibe munabim kan nuko kabayire kayire kokorole bintu mbyongeze bwaho rundi muri yebe bato nuko rai runde bato iherayo taro items zindi ezveidi semeriro bundi kuongeze bwaho kasente na muno mumbarira yegyo ni yemwe ituriyo tugenda kusomebwa zinu kwere nizonkuru aho kubu turukoro tufuta tukwesibwo mukayikuru no muguruso mukyaro ku batwongeza mastabonga kwatara buri moto matikati aka nakeke wagambe kikira kwa twagenda kirora ngo baraba notingira ngo amafuta nikimanyisa yitwena umuto no mukuru najya kwa nakwa twabo akwa boda nyencha kane kuvuga umwana ukumtarisomero nenyo amafuta boda bora bolimuko kabatere sima akwa no utanu utuma ngendera hanu ndetereke nakin agwa namashtaga kwata kenyin na yunga chako kwasira already no bora boda gyo takitembere obora shashire transport ni ora shashira guyagura kuzwe so lero kwikaba ine biruka aro petrol stations zimeze ndaba yesterday agabayire gal hangu mitano hati bongize mu sanga gal hangu mitano nebi nebena sitting bena is a lot of money my friends sitting bene byokorore batoreka ngongere hecha birichonka ngaboza kushango almost nchenda kubechabena yes sente nyingi amazima kakubotezamu rundi ogabera mu liters ezo kubosemerira kunywa runde zo bayinonywe nyuma ho gatakabayire kumaniga karete egyo yembu egariyo agatekerweyo akandi taba expensive ahanka wa boda barebe cyabiri cyabakiciyabo kwa naza kunywa ritazi 3 ibiri sayo indire cyarukaga konko muntara kubananywa za rita kurengo muri 10 kweyongerayo you feel the heaviness so nibyo byonyine bituriyo ntubazaho umurungiro no turoranye cyakaren akandi nensongekyo nko kwakire ubundi tuteyira katoma government so kutuliriza akandi yenkoregyo nko kwera abesemiriye kwa ne kwatwa amaboko kikujja kiti nkimanyisa lese hati abana tebolekerizo kubana bamalira tamwe nuko batahe transport fares sijya kubanize yongera ekyongiro abaliyo bataho mu biro bikuru bino Eastern hand transport mbeba kutware metware egyo kandi bali mbakora round figure nuje kusanga bangize eri muko mwebiri kichweka
bakutwara bityo usangera mu esatu namuno hansonga yemo ne bakwese ikigambo kimwe amafuta after gakozereki gatembere so ebi byona nibyo turiyo ntungero kutera mutoki no kwike bijo kurora kin nikisobora kwa kitu kiyaha habwo kuba tikine muntu no mu kirukure kanyuma ituwena ntubantu kwatwa turubata mu ngende za buri kiro utagira mu mbaga nojya mu kwanjura utagira mu kwanjura nojya mu kuhinjera utakozirekyo nugenda mu kubunga utakozirekyo nujya kuzika utakozirekyo nujya kurambura umuntu wamwe iwabo no sange ndubata to inengeri so bya avoidinga muri mbera yona nujya kusanga wahambira zibo kurubata kandi juka ekyo nikijya kongeza costs eze byandu bata namuno mukayirenga kana so ikikumanyisa mwe n'umuntu akabire bakabene wongeza amajuta gonka dene byasigara byeyongera byonka kakire automatically waheza kongeza amajuta na n'ibintu bitekwa kweyongera ku rugero kw'abantu ushobora konkano za kushangoshanga ngo ekinte kibaru kweta amarwa go bayenda bagongeze ahabo kuba tugakwetenga ngo banzi wayongeza amajuta teno bone ko tena marwa gabone kweyongera abo kuba abakuzayo nibazayo wiringire abakuzayo nayenda natambure ndebye nkampaka gashyira abo kuba we nanahura nagenda kandi nabayine munukuba so side emwe go bayenda bongeze umwami ko ararebe ngo bagasya shiringi kashanje yayinemwe cyitano ayecuri ayanaza kugamariro kwe 15 zikahweroko ushange yagumomuka yagure chikopo cy'ebihimba zagure chikopo cy'ebihimba abana barye nishe bamurebeho then na namaka baganire umuntu amanyeka yenerwa kankahi aguma hashtamya but at the same time chika challenginga amarwaga butosha nibagongeza tinkare baga budget bireho ngo amarwaga tubayongeza hatari stakantu konko mbyafayo no shanga unse turukwato mwanya aido gwa kabiro gwa kashato mwe tuli barungi muno kachizinga cha Africa omukunywa amarwa no bagongezo mukasheshe no mwabazyo so ngira ngumwe nico tabakacemereraho bakakireberaho bakajyana no buture ntongeza amarwa abantu bakongera bakaganywa nkoko barukwenda tabakireba ngo basa ko ari kiri kimwabiri yembe twongera ubworo abo kuba na wagongeza abone bazaye na wagongeza nabanywa so ntimanyisa kutereta ibintu yakagati omuka hato boyongeza amarwa hatako twakarga ko wamarwa wonatekwa kuzaganya kunu yanaze shara kuri yo weye wona yongeza za kunywa amarwa mbwenu aha bwanje bakabene bagashara bongeze bindi onyine kugira ngo ara ine 15 ya namango chipane 12 abina mango ine echupa zibiri za shirinje 10 rukumero sugaromuka abandi barye banywe biye hututurana no tundi obariyo no teka no reba argument yanje abukano bagonjize batekwaganya kwa kuba bene agure kinto muka atecho mukana reka kucibura ahabo kwa nataya kunywa amarwaje hatagenda nazo zona azinywa amarwa omukahengera kubahoro omukahengera gufasha na wangira ngo tageti ne kugira ngo umunya Uganda abo mworo kunkanshonga y'amarwa tuje tukiteka teko tugagarre nyuma then tongeze bindi turebe implementation eiteka niyo sister yo nabazaho ngo abuko turuzire buri mbarira yona ya buri mwaka kwa neturuka amarwa nigagambe bwaho kuba gongeziba bayitunkyongera kwa kitwe bunyisa kurora mugongize buri budget yone kwa nesomwa bayitunenywa yabwo nayo yongera bikimanyisa ngongere mu reflecting murole haso kutaba solution yiri immediate kurora ngo ensonge gesorokaniye hati ningashibaga tubakuratara tubiha umushoro so atajiro tinaba ntagongize abantu bakaganywa munonga owamarwa nakumuya umushoro ki kandi wabire na mperezo umushoro muhango so kunkikaho ncabaretera nimwe mama yo kumwabitwaza so ege amaro na tujigarura harubaju kuri harubaju turuzireyo abayimbi neba nakatemba so ngunabo ensonge ijyo nijya ko neba kwataho namuno yo musoro and of which
sister bula kubanza bayiraherera karye nasaba nko kumusoro gusemerire kuba ni gusorozibwa mu buntu akandi kuroranga uburyo yasobora kuba nakora ki nagera hatashizwe twiraha no kugira ngo entase yo mweshongozi etwireryeje etwireriyemwe kandi okutamu natamwa ahantu hinji oyine kushashura owa composing echeshongoro oyine kushashura owa kitera omu studio oyine okushashura studio yenyine akuba studio neyine mukamayo then harimu producer wayo nawe no boyine kumureba nkuko yine kwa no mureba then oronda oba kweta nka guitarist echeshongoro no cyenda mugita nawo mushashura harubaju ejo nayo ni part ya expenditure then hatochirgaho ushanga echeshongoro echi oyine kwa no chikorera video then aba video bakabe expensive charenga atoshanga unozo echiche hatarengo nkorwa charite for example ushanga nozo million kamushanje 8 okore echeshongo yes okora video akoyine kupangisa emyanya oyine kupangisa bijwaro oyine kuzumusaruni oyine kupangisa kamera nunjabo ko barikuza kukwata nawe nabanza yagira hu yagiha then manyaze bwa drone so ushanga birinje so atochirgaho ushanga oyine kuba no promoting abo kwa if you don't promote it ntiza gumu munju yawo no gumushikikire rero hatoronda ba TikTok oronda ba blogger oronda manya ba radio oronda ba TV oronda bahi promotion party ya promotion yene kire bintu byona biwarga then hati akasenta kuwarinda nako kuza ha stage owa stage ya kati jangu ya kwa million emwe ichiche oyine kujwara oyine gura majitangaga bagonjize agora tambura motoka na nebindo ko kwenda ngo otambure nabantu babiri bashatu akwa celebrity kugenda wenka naco no kibarohurira ngo imwe torabyekora atoshanga nabo yine kubashashura hata ha miliyoni emwe ushange cyangwa wasigaza he mitwaro nkabiri na mushanjo mukaha kusinikira mino inabano yineka wino rento inebindi hatoshanga nazo zitamara hato zo mu Stanbic banko yeguzayo then hato reto yijuza so ko guza kunkuratira uri kuteka ngo bampa miliyoni emwe aha stage ngogiye ho mushoro hati bile bindi byone byenyuma have you considered them do you know how much I have put in nyoni tekatango mushoro kabe ngwihwa ahigoba elyo muntu yaguza aha kintu che kutara kugira ngo tayire na ka capital nako karye deno kashanga ngo yono yereka ngo muyaho mushoro kanango no mushoro gunago gutahendire kozire theaters nkezi gutatire stages nkezi gutaguzire public system ngo umuntu yaza gukora show nkezi obe no manyango no za cancel oyihaye byo mababitahari ababikora so amerwiza bashanga ngo omweshongozi numureba ngo wagora kasente but is affected so much kuri yo munda amherwizo so ntaho kurebera ngo kutkubantu shaba ngo atereho copyright ohurire if anything ebyeshongore bitinye ndiyo nimbefundamo nyakanje na ka stage kwaka ori yari kushara flash manyari kokora ki ariyokwe nafuna sente nyondi yahaninde hati ware bacharite nko mweshongozo bora kumanya ibintu kuri no bimutambura so nje tuyo nshabira copyright law ero kubasa kugira ngo nakukwata no yejunise cheshongoro cyanje hati mbe ni mangu waza kunkita ejo nentasya ohurire then chabaho ukashanga ngo wachikore somberajiro hatari none ushashura obane cha 10 obane cha 2 obane cha 5 etirarge cyona then hati nchitahizaha natahizaha obompurire manyango atrista kuntire mu karugamu then hasigara ukakwingana ki atako wayendo kihe ho mushoro kwago kwemera obusero waje otomweshongozi otomenya katemba utamanyire ko nyubo kwa nabirabamu tirinka ko kubaru yono mjango obero mworo kimwe no kweshongora yendo kufurike na wawurira ngo teshongoro ncenda ko kwika hihi oyirukangoze nko munjo yetinjira nabo kwa nono manya what you're going to face so kubagambo mweshongozo no munyakatemba hataho naho mpura nayenda ngo mpike ho mbuze mnonga omweshongozo no munyakatemba sister no hariyo na teka munesera na munumuno habo kuba kibaire generalized omweshongozi no munyakatemba bayitato yako breaking ram mbere barukubana barabam kujya kurureka izina cya rugaha rupapura mu katabo hari imbere kandikire kujya kurwa video yaturuka then hati wo ija the end of the day hakivulu hari umuhereza miliyoni yemu amazima genyi no sanga taine ne kyasigayize kiona ikya kabiri yabazansonga ya yo kuba kuwatera unabonkabo
if anything umusoro gwanu gubayihuwawo ugurukumara guriye gubayihuwawo gwakoraki tutiyamba muri biriya gwakoraki leka gure a good public address system ebe akanzo whereby ekivulo kirabayo umuzini umwisho muzi alemeno kuterwa umuntu wamanyamanya automatically nebeta gazeti nyo bampereze system akusigikira umukoro gwangu gunyine nko gukija kubana gugenda kana umukoro gwo no gureba yo RN aho ne kurata katwa tubugambire nizanema polisi nebindi nkebe so eginayo eri ensongende ya kabiri turukorora omu budget rundi ambalira tuolekerizo kwa nsomebo mwaka 2026 kandi uturugaruka hatinga cooking oil how effective is that cooking oil ejo njane affecting abantu barukora omu ngombe mbya chapati zamani za chapati kemugata abo aba bakery bamandazi manyaki yababo okanore bari hururu kugira ngo umuntu acendeze gukoresha bari kweta junk foods ibyo kushanga bisikire bir friday bir chide chapsi manyabiya ibyo norangu echo ko akubanu cyurwanara ntegata ngo bondo wa besinga ahari yecho konko yijuke ngo business people ya health reasons kandi sto affecting them nonga by the way nabana bitumwa nakurachi ndaza kuraha chapate yujire mu buto akigira tabamuhereza chips zijire mu buto umwana oshanga hiyaza kushira handi hace amagara gatari marunji kwanka ojuke ngo nibihereza emirimo abantu abunta kamanya no muhendo aho mwihanga Kwarumja mjene mukare businesses we start with small businesses taho mdara gwa chapati manyabiya omanyangu nabo baryoko nabone mwe bakurondentasiya so nyo ntera kujya twunkiko mu economics mwendere besamisho njantebye koko birukwenda abo kubogo nayenda gukora kandi woriyo no yongera kumuteka ho mushoro atoyebuza ntuje kwenderera nkahe konka habwanje ibintu nkebyo kakashoro kayenda kazeho ubundi abo kubiriya bakacendera tandika kuteka teko kuhinga muhogo nebitakuri tubambyo twashubura njiteko nzomuka njitece njitemo akatunguru njereta aho ugure chate cha muhogo bento wataho karya urgari ndazi karya kabi dakika zirimo kumyasa buriyo buratera terowe obu yakaba yakatemba yatera tirega kuri so yona nimbishobora bursaidi ninkwata dakika zirimo kumyasa tu akandeza karaba msayeto ya kabiri program sisimuka negena mayisikiriza twongere tumule ukake twongere tugena mayiso nensongezo nuje ko nutugita mu mayisa na iwe umye Uganda noterezira kali yawe akandi namba ya simu tujya kwantuje kusomera otogete usobora kwa no hanura na itu ansongezo nizo zimu na bike bindi bitsomeri kwanturora na muno mu mbalire era ne some bu mwaka 2026 abiri na msanju utarwa bolder and hotter than ever. Hello, Mr. Right is back in season 3 on StarTimes Makula Chika, starting 15th March every Sunday at 8 p.m. This is Uganda's ultimate TV dating show, where intentional kings step up and confident queens dominate the stage, where charm meets class, swag meets beauty, and money meets nyash. Banya-Uganda, mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka. Onti na oliwina etopo atopuka loza. All right wahura kesho ngorako every Sunday shaisha tunecheka wakahura kesho ngorako no hano manyangu Mr. Money Uncle Money Razak Banks the truck driver ni bana tahamu oliwina the katuterero omhangs witu and we see
yes kwata kasimu kwata wa mukuru yego sebo amazina gawe agaba eri eri Ogun Razak Bank so kuruga TV West niho nakuterera oli live TV West omu programu chamuka na sente hine message ayi watunga simu yawe mwami eri message naje na sebo message negamba cyo mwami eri message ne ya nature Quest Ventures Mitwaro 50 wahangure mitwaro 50 okuruga TV West eri kota shamerirwe neki kota shamerirwe munenda sebo okazana eri kotina matwenje nyenda pure ya karuru tera makaruru tumure Ngweno tarindaho terasta bibira chatu na munana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe wabari mukahumuro kandi tuwagaruka dakika 35 zonka eza karaba musaye ito ya kabiri aha program sisimuka tuli ntanura ebe mahali yebyo na muno biziro mbuke dekerukenu ne tuoleka runetera touch kiki turusemeriro kunihera umumbalira run budget yo mwaka 2026 2027 ebe mahali yebyo nibe twaturiye ntubaza kandi ebihiruweyo nibe tuoleka ngo bundi bisobora kwa byongezibweho ensimbi umubali region yemo amafuta cement cooking oil amarwa abazini n'abakora emizano abahangire Uganda balo mahali yabo abala front page yabokedekerukuno nambere okujja kusoma yitegereze emisoro nkokera abane bagerekebwa okusigikiro hambali region shaka ejja kuba netsomerwa noje kono tegetaho 0200 mwenda 0 yina mwenda note ibiri note mwenda note yina mwenda no yongera nayo tuhereze kisani nko kwembalire gero ginihera rundi kike kisemeriye kuba nikisalebwa kike kisemeriye kwa nkyongezebwaho akwata kutera to chikuri nkangere ya marwayo nguno bagungize siye tuganye ndo baraga kesha sije kusigara ntuganye tukoleki kurora embere gyasobora kuba ne tambura amazima garango mushoro gontu gwetenga tini hanger kwasa kuba horta kushoroza mushoro retine ntasiye chikecho kandi netekwa gutaha bintu by'abantu bari kubana bakoresa kugira ngo babase kutunga imishorege so nteka ngo no butantugira ngo amarwa no bagongeza bari yambatekwa ubwumuza mune baganywa ninjangu nabo mbamba tomushora kinte kibakora mu kitambara ikira baretere returns ukuzetenga norabo tosha ntushoma budget oshanga pate mpango ne sente zitwehozera kurga hero tweguriza hero oshanga ngo aha tax base yitu ninche na nenshoroza na yeja birire rero shanga umushoro gutarga yo kurunja munonga so nabona kintu ekindi kumanya ngo mushoraho no kurga nugurgaje kandi direct hata nanye niba nho nabanza nkaguta kandi umwincho Gahurire then ahamba ni nyayo then meno ayo mani ntebekana so kunda hike abanda buntura ntaru kwika so ningira ngo nikimwa bakuteka kugira ngo kokutaho umushora ahamarwa aguba kuteka kunywa kandi ugura umuhango uko nahana haraga y'umushoro umuhango okutera ahandi hona so ngira ngo nabwene ritageti kugira ngo batekwa ganywa so ntitekwa gwihayo iwe no gamba cyahanshonga nkezo na siminti na ibajongize buto bajongeza umwishongozo mu Nyakatemba na ija kuba na feelinga ugisireho na amajuta
amajitage biruka agogo tinkare bagana ngo nago bugashumire batorana bongeza hatacira batemwe cyatano kunko manyengu bayongezaho isumu yetu ni ejo noti mwenda noti inamwenda ibine kwija kwambiza ro budget ni wetera otuganirire otuoreke iwe noteka chi. Hello. Noti mwenda noti inamwenda budgeti erione shuma shayo nani bagitushomera so ebimwe byayerekerwe ukongezebwa ahakasente nebyebyo nyona nintongana ngo omweshongozi bine kubamba mutera mutocha ubukwe byakora babune binji kana naka ko kuteka ngo yatunga yakatema kare aho guza kwishira ha mushoro we naryo mu negative sayine kwehora kushashoro mushoro eco ni cumwe then twareba amarwago ago bayenda babo kuba abantu bombaganywa so mushoro karugo kwabo kubaguriyo abayo baganywa kandi sente bazine then twareba nka hari buto twantura bari yo business yo koresa butoni binji akani mo bakwihentasi yakushomesa abana nebindi TV West hello Is this someone to corre herizo? Twakwakiro rirota. Hello. 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 Kutahuruza nerizoba. Hello. Hello. Orireje. Ndireje nyakuriro. Turireje tureba hariya ibintu batireho akasente bikeyongera bakongera hakashoro iwe no gamba ucanshongezo gebyo teko tugebye hebyo byakakasheshe ntwenda ngo tere mutochi niyo base kugira cyo wagamba ho nije ningatije mbongeze hwa hibatire ninga hina handa yeshimo kwamba batire shange bagutire nka hambaho irezi inkurana bakukusa za magendo hizo kabatakazi gambera aha umuntu aza kongo hello twasuze burungi sebo mutawe bari program we barebera konyo program ya mwe kusamesanyira kutora kujiba kose yesebo kakati kuzombe yo get ko Wakwe de ndo kutenge kindo kifunya be mazo tsida itamu. Era diwene kwata batano kuba mu musolo oboyongero kusobola okulimiriza kubanga. Wetwanga ntola diza nga twali musolo. Yena ngiradde isabanga yo kamne. Yali badde tunya mukali nediriza mbifebi mu neranga ekundo omuntu kitewe kinaba wetne tibino mulekera wakolo kumenyiriza naya kurokuwa kumudi omusolo. Yena tsangino mu ngogo. Omwego konsultant ya bugenda kaba ina stage. Ngoba kuongeza mishina buzeko na nguo. Ego. Ayenda kadara ko bwo waka kugenda sukari mpinde byo kaje mu wabo byo yakozesa ko construction. Ego. Ego bamwe nagake tungamo ne wa kintu ko wa byo kusobanura babitunga mu samu tari yawa. Yes. Wala kuweza nkigade mu mutawe ya kitana. Ebarenyo umwami mutawe obera konyo tukwagaranyo. Niwe jire cyo watensa hanshonge giturebe so nanyina nashimerwa mu kugira ngo shukari ubujirta viriti ngebyo hacha Hello TV West. Hello sebo Muri mutamwe bare program. no turirije twakwakira Yego ndi Innocent na Terry sinjura boda. Yego Innocent. Omusoro kabe kuri mulungi. Akuba no kutindura ihanga. Yego. Konfe kusera sana chumwe ntumara biri bw'abakura baburi y'umuteba n'iguru. Atyo. Kuno yabitemba umusoro kusasura cye kurungi kongo shanga abantu bine motoka zebei. Osanga mwende zinde zona zokwayi. Amajita bakunywaga gaga kadi. Mata ya kurutanga akashashara. Yemwe ziri Okay. Wari mnonga.
abarefutera no kuburya ha TV West na munonga program ya sisimuka abanyayuganda bintu mbamba bitera mutoki kandi buriyo mwana naretwa side afuteka teka ngo ayine kwa naretwa ninja wakira nk'umunyayuganda takwanjire kushashura mushoro abo kwa namanya ngo nagutayo irwaro ndukorwa mwana wanje naraguruzibwa na mwishukuru wanje natayo ibintu nubugurwa scholastic materials nzugurwa mu mashomero mwana kiyena shanga yakacumi n'ekitabo then cyo kiba kiri okay konkatura ensubo ugwaho yagereba ngo aba mu ngumarira mu nsaho z'abantu akana gutakoze rekisemeriye kwa TV we salo Hello Anji wakwakira TV West kusani mbareba Webare kutureba dia Oina chwaru kutensa ahanshonge itu abantu tugamba ninga wano twakora Eliraka Yego nkambwe no wano tureba agogo ngo mazima turi ahansho idakika zaho wallahi idakika zatwaho no twakomaho n'amasumu so omushoro n'umurungi umushoro ni kikuru umushoro ngo bisa hwihanga okwiyaho haza makajabiro kugira ngo iki twashashura iki twahera y'umushorogu obunda ha ground twakireba kandi tukareba ibanja ryihanga rukweyongera buri izoba n'ubu tutire imishoro ha bintu bitari umwe na bumwe kandi bukahendera ubwo mushoro gushyira kuyo kugira ngo na systems eziroho okushoroza umushorogu umwe nizinyigiriza bamwe then abandi zibareka nkakina ningamira kugira ngo nako kwika hantu maye kushoroza umushorogu nacyo kibire kizibu nabakora tacharite ubunda inakashara akarkwinga n'imitwaro nkaga bakugira ngo wanotonge imitwaro nkaga mba kwamba kuyubuceka nkabiri na butano atoshanga nubakutagura undi we nubera kimuriye wenyine then oriyo ndijo weti yabasa kwatwaho buri kintu cyenshi kwara nko kukwenda shangari we natunguka inaharagariza deno kashango nijo wamenyegisiriza atoshanga na inatandika kurwana kwa avoidinga ubwo mushoro ntandika gweshereka hati nagombra gureta hato wanjobora kutunga mushoro na no wori atuwaze kwihayo mushoro hatoshanga twayiyongera omibanje ibene bigambo byanje nkanye ibindu kutekate makomenda mkaga sister njo yagamba ngo ba potential abasemeri abantu abali potential abaine potential abasemere kombesasoro musoro benyine sangul na tahi umuhange ibintu bya billions usanga no atakusasora musoro sono kumugombo things are moving on normally kandi cyari ohonderezo no hansi ruwina kake umuntu wasemeriye kwa nasasoro musoro ekinakyo kisemere kwa kiterekereze bwamu nuko musoro utatusemeri gusasura ngihanga akwa busamya Uganda rwangira gusasura musoro ituwe na tugusasure abo nkora korana ihanga ryaitu TV West nehinda 86 mutwikirize tugene mu kahumuro sinsino aliyo na ite kokora garamu na wasobora kwa nakusemeza ndongera kusima no kugondeza birungi biyonka happy holy Thursday na wike yerukwera tukugondezera Easter nungi